Adofa wa takrade sekunde takraze nyi wiaze na mfanza na nyina mama hon aha zeba ideas GHTV ewiabiri ende ye ebobo som na da otodo eduonu emfe empem ebien na eduonu 20th of April 2020 the year of our Lord oyanyame na afi na mbom oyem de COVID-19 na waba ho yen ma afi no waye de onye iraze na afi mpoma Jesus Christ na woda yentum na yendi anepei ewiabiri ma afa egwana oye Nsemsem Dwumadze a munua besia ama boduwa otenado na oye nfitidwoda dikesi fida ohyase no ndu na oyem de anepei network kakra nti na ma hyase ewiabiri nasa obi ehu amabueduwa obi bisade amabueduwa wa himfa adofa woye amabueduwa na ahwefo no ma otenye de amabueduwa ahwe ne papa watakwa nti yina yakada yereshazin na nyakopon cheche amabueduwa ne re nti na anapei wosomfo mara kodwo azanyame beye dodo nara wo from nana onyima aboreyefo ozikan odomankoma alampamu nana omori okume kombeze awna webusuafo se eya kodwo amensa mafa egoi na meze ama munua besia ama buduwa na mre Dwumadze no na yeshe ase anepe ya me bible quotation anepe mezremo no ose but they that who wait for the Lord shall renew their strength, they shall mount up with wings like eagle, they shall run and not weary, they shall walk and not faint. Dami ye Isaiah nwoma tir eduanan ninchichem eduasakor Fante nyi ositei na hwana watwan iraze wobonu hwan ahonzenu mu fofor was ntaban botu afosoro de okor wobotum rika na wonkabre wobanantew na wonkoto biti de biara da nti nya na yetwan iraze nyim no yenkodo na yentwan iraze nyim na iraze nyankopon bohwe na wa yehen mboa da mara na mfada mu nkranhye sami su mfom na yentum na yenhye Dwumadze no ase erfa nkranhye sam na osene do not wait. The time will never be just right. Start from where you stand and work with whatever tools you may have at your command. And better tools will be formed as you go along. Ura George Herbert na Nsemsem onenyi. Osende bomozana na eboko na ezakowanyim. Zariye bia okita wunsem na area no. Bomozana yendamara na nyame na adumara. Oye yedanara mpa obeye yi na ekru echira ntina idea GATV. Yesaka krempa owo hensem no yerhwe na yayen damara ma bibiara ayefan anapay ensama yebati bi wo Dwumadze do onye de mabo mozana na makafa update a yen panpanyin ene da offer egwa anada ogina manum na ozema hanyina no makakafa no na mezabro mu wia mabo mozana makọ oyem de ko for radio baby jama ose jama south nyosa jama south makọ na makafa nkomo kakra wo so mezabro oyem de MC ho no MPP first vice chairman oho ze asembi atono do de abrentei onye nedwuma papai MC oye Alhaji Abu onye nedwuma nti mokoho na makafa nsama oho so na meze abra mu wia mabo moze na makafa madatre nyukru bia ono na asama orekanye de aban anade World Health Organization womo moze na wonkai hu de ebibidur ohia ebibiduru hia papa enka no nka na yemba wiaze anada eduru abrofo wonfa hone nduru mbe no na sebi kolokuni mbe no ye posa yikakra na yawe so yikakra na yaye yikakra na yeze ayema bibiara wa aye fine nti wonbo mozende wobo mozena wa boa henma bibiara wa aye fine dam komon na mamba melkafa meze abro mu wie per mobo mozena na mabom ewra nsayem takwa nsayem na okesi de rainbow Montessori International School one papa odano another director school in oyenezen wabo mozana wakaye omani nyinara mwa mako makafa nsama ho nyina no meza bro naza owechi bia so mama waso ati aha ye ideas GHTV mopocho aba oye Facebook live na video no order bo mozana share na obisu onye bi onhwe na mara so na mwia mfonyini order YouTuber e wa asembia ebotum na akona aka bisa wo ho anapei mambo mozana menhye mensam na asem femfi hena nkasa henman panyin oye His Excellency Adodankwa eneda okasai na oye me the 15th of March
na papa yi baka say na asama do to nyim de oye da yerba wo fan covid-19 ona momframem nti no ye mmomozan tototo hen borders na social gathering oye eyi nyi ne ho nzambanzama no ye mmomozan na ye ntew do onu ma na ye wo ma Ghana ye te de dodo nara wo kodo a wonya yerba ne bi nti aban ototo mbembe ma oka asodafo nye apolisifo onyongu aboa na wobo ye ho ban ne sesara manyo ka seize osende semrema update another za we sisiara total nipa dodo a wa test one covid-19 ye 68,591 empem eduosia awotwe na nyimpa wenya no wa test one empem eduosia aha awotwe edonum akron na kor na waye na won so wonye bi ye 67,549 yakani na bo man hona wenye bi total positive oye 1,042 wona won ho ato one oye 999 ediokron akron na nyimpa wewuze we nyimpa akron 9 yebo nyame mpede Ewurazi akoponara onbo mozena onyeyi na omanpanyin rekasa no na sama okan aranye de omano shadara bo mozende worobuama bibiara aye fine nintina wototo dam nzamayim onye de wotum de worehwema okom aze oman Ghana fo nembom wotum de ubutum we trace nkofa wenya yerbani bi na we tum we stay contact with other people inti wotum was rema ma wokohwehwema na sesiara wodenya dam 68,591 masana mabodi bi 68,591 the man total negative in 67,549 total positive 1,042 na nipa dodo a wa tapo oye 99 na total death wana we wu so woye nipa ba kron na we wu efi oman Ghana Ewurazi akoponara omboy na oman panyin kasa no o se sara no wa left banda ozo to Greater Accra na Greater Kumasi enye Kasua Dohinara nembom bodesa wofodo wote ba oman Ghana oye aflawo zirfa Ivory Coast fo hono boda elibu ni bodesa ahro wa kani na naze onoze onyada wobu wodatum damara so na drinking bars pubs places bi at that dom kpohehye wo hono so aman panyin akasa de wonbomozen na wontoto ni hinarem ma asomdwe mbra dem roba ya yerba no onkatashi wo oman Ghana oman panyin gudo orkasa na okade oye KNUST Kwame Nkrumah University of Science and Technology oye adatsefo another one warrior ndurunum no ogudo wo hwehwem na wegunya bibia obotum aboama omano wako nanyim nti orbo mpede nche obotum mpona wenya yerba no na edru na wazaba oman panyin kodoka de oda Ghana one warrior health oye ayarasa edwuma yafuni na oda hona asapapa ni ansodafo de wetum aboa asoma dwumezin odesha wansada wombo manyi pentent ne fie no waye ma bibiara waye fine oman panyin sanso kede Nigeria fo baye du baye 6 nipa 6 Nigeria fo 6 bia wododu emu bopoe mu wo Ghana ha wansaka ho no wakɔhwehwɛ mu ehu de wo nyinara wenya yerba ne bi nti wakɔrantan wona sisia waye ɛna yeba wrestling region ha so a fishermen oye afarefo edu nipa baye 10 bia won so wofi Ivory Coast so baka ansa no nyame na adomara waache ho nyinara wo kokɔrantan wona wogudu a bibiara obe ye fine aman panyin akodo akasa de World Health Organization oye wiaze afanzana nyina kuwa wohwe ayarsa ni ndubanduba hondo wasinde aza obotum aboa mayerbe wotum akofom kroso papapa onye de ye be nose mask na yakodo ya wohoro yen nsa ho nti mejezi de nose mask no na won chehye babado aman panyin kasa bi ma yeta ase de onye oye Ghana ayarsafo health directorate no leads nkoma orencher na wobo mozen wetum na wahwe kwana wo baba kyerɛkyerɛ no kwana yɛmfa do yɛn use nose mask ni yei dem roba ya yɛn sam ka fa yɛreba fofor amra yɛn wɔse yɛn kwado na yɛn hyɛ nkanka te yɛrekɔ doma ɔman panyina asama ozewe ya ɔdoto gwanyi de eyi na asama ɔreka ne de eyi na aden dabi no eyi na aden de ɔnya ada eyi no bɔkɔdo na yegudo a yɛrekɔ yɛreba yi anua obia yɛ na afamuza oboboa
ma the internet abanara abomozen de odi sika bi ato de obapan ye na ho no do nti sesiara no se water bill aban etua abosume baasa za ama oman no mu nimpa nyinara da maro so na odi kakaka akoboa de nwana wahwa ayasa eduma no so wono so wonfontum na wonfomboa wono ho yebaka na yakandene womanyi na yensom na yemboa ma bibiara on ye fine aha ye ideas GHTV anepa wiabri oye nsamsam mreka obi ode amabodua wa ahwe ne papa aka nchine egu ntina amabodua ente nenka anepe mara na mafa egwa no ayemda sare wamba ochina adapani munara mara na mafa egwa no na mezi bibiara mezaye nembom sesa no sai mrokwa mensam foforo da that's nyi bi wofra no Dr. Bwedi yaw Bwedi mensa honora na oye chief executive officer opanyimpa oda Dr. Bwedi Herbal Center ano abapen na orkasa ne kase mun osende aban anada mpanyimfo bomozena da wodi local drugs oye ebibiman mu ndru no woze baye edwuma wo COVID-19 mu won bomozenda obotum na waboa wabebisabisa hono mu nsam na won so botum akere won adwene sentin de ono no mu no ohun de obotum owo edru bia obotum na waye na oze aboa oman nyina na ansa na abrofo won fa hono ndru mbe no na ebibi ndru yara na yehwe na yeze yeyi na ano ogis de se ebibi dru no yeze ya COVID-19 ya obotum na waboa nti olobbo mozena na matoto asre World Health Organization de won mozena na won bra nensa bando na herbal drugs no obotum na wo de heal corona virus ebibifo mbom mozena de yeba yi sianse ne dru na abrofo won fa ne dru be no yi orkasa no sanso ka bi o de wona woye ayerse edwuma na wowo abrochirima mu no won mpo wonyim the quality of ebibi eduru wonyim de ebibi eduru ye edura osa nyimpa yeleba papa enti abra muguda mrekasan na mese mabo mozana mafre doctor na menyino atwetwe nkomonti datter na sama oreka anye de ebibi eduru no oye enti mesa kan Dr. Mensa nankasa wo ahoma tromfo no do mabo mozana menyin akasa osende don't limit local herbal drug from COVID-19 damna daddy ken daddy anape mo akwa baba ideas GHTV do pocho wapo manepe onya kopona dum ene mompaye bo yoye pa eja anape yansa aka wo story no information a ezema there ebibidru no oboboa na yeze akon COVID-19 yerbai na mepada wankasa no clear mem anape mam yo me da wa say edikan mechia watifo anase wahwefo nyinara ene wadwuma mu mpanifo nyinara na mo ase me pese me correct wo kakre bi wo de facha me okay sir ya wadi mensa doctor ya wadi mensa okay sir all right sir do no anu se ono ni Dr. Bwedi wow Dr. Bwedi Herbal Center ewo Fante agona okay sir otaye agona bedomasen koso yene okay sir sabe pepe oh na yo asamone bae bulula balo suwa sambaye baye central function mu kwa prensa okay na ni ya ni se yare we no yare a ne konye den yare a ne kono enye den kwa okay ni private se ni Dr. Bwedi amene ko kasa yi se o man penin ni mponi fo ene o man kana nyina preso nese onwutitum eto sa frame ya coronavirus mede na otwe mi nupe mede besa efio ama tu akotwe be bi atwi ama ehu a aba wo mayi mu eni kristo fo nkwa asori nkramofo timi nkwa asori no nyinara eto atwa yes ma yes central function mu nkwa prensa maka eya TV station any radio station ami shiramo okay sir someone and cram di jamo wa ko de keburu akọ ja fana nyina yes sir timi de me tonsa ma aban se aban o de anya se Dr. Bwedi okopesi kadi ofrin da bi enye sika sam na yeka
ya kra no enipa no a wo hwere wo ba no eye me ya yes and enipa no so Nyankopon japade ewiase nyame dia Nyankopon se wo how bi wiase na se eku nipa a na Nyankopon pe ne saa yes Nyankopon ene dinsifu a yetete arama Baba de Nyankopon ma yesunsun ene wo wo enfo enu ahama etu kasi ani a echa yare abroni tumi passe kan na paso ensa no yes ye ba wo pa ye ho amane ema Onyankopon twede akwa mi enam nananom so ede ego potia ebetu ada pam sa yare na ye de entro ama sudaba ye kan se ana nipa bebre num se sabi ene na mafo ya ba wi ato se bi o na mafo obi wa ye ka di nsesam ne sa no ma wo ya na bi se ya bosom se ma na se ya atro kana tete no yare bi ti ba kurum kana tete yare bi etimi ba kurum unu be yare bi friba oba ya na yare de wo kurum ewia ne mo wo nyina ra de pa nyina ti wo wow enye yare wo ni yare de ka ba ya se pen tina na na tete fo na wo ho tete brem na wo yare bi ti ba sabi enkoko be wu ewia be wu edipa be wu Yamu no yeni adinsi fo Nyankopon ama yedi ko su ama yesu mu ayin kasama no yeni ya wa mane ye wa mane ria na ya kire ama potia e betu ba dia pam sa de no mo se fi ko ya re ni tuyira etumnem ko se me bu abusa wonyini bi ana busa penifo bi a e wo ko mu wo ana penifo wo gara atama me kai se me bu a na ya re ko e ti yeni na ya se ya re yeni adinsi fo no yena Nyankopon de yaresa wo nimdie amaye na medical doctors for de na nsenya na wo ba na nsenya na medical doctor for de wo paso awo pania ne paracetamol no ba ye mamu na yene adinsi for no yena ye sa yare yena tu yare ase ebe du ye ye wo yare be wo no ma so de ko yaresa bia yare be wo se yare be so de ko yaresa bia government hospital medical doctor for de me wo che yes so ko share medical doctor kan kwaria wa ba dala se so ko din wo because abrofo to be sa wow e ti kula la baro so bai ya ka bo hu de guru na so ma na etimu no kware no ponto na to no kware no o ka no kwa ye mfa o ka no bi di watam so chebi am ko la baro so nya ma ye no ye wo ya rebe bro wa na di kan aba pronia ye research 40 years the good have remunya and work. Uba buta mbe ya rebe HIV nyina ka ho. Diabetes nyina ka ho. Pressure nyina ka ho. Ya rebe blood pressure nyina ka ho. Fibroid nyina ka ho. Eni dani nyina ka ho. Ya rebe bre edika ba wiase a abrofo de say ya wo research be good have ni. HIV ba ya ne. Be good have ni omo ya work group. Na ko pardon. Obeto so bi etimasa HIV a na nipa no ojedinsini the same doctor go dia mitira hi so na me chi na to me bi aga na medical doctor for no so bi amu ana ya wo ya bi na wo mu ya wo ya no ya wo ya ni na say so me jira no so me odinsini so me medical school man ko bi da medical school me man ko bi we dey say Yakopon na ya madoma chede no wo de wo ma ya den amami ye ka odinsini a kane tete obi wa wo de ne ba be kwa so na mo ti ahwemu no wo hwuma kura no akwaro ko hyenu la mo be ba no twa pese ko wa sha tete ama de sa yare wa nko school bi ya e ti ya ni na di fo no ko ye fa tun ya do no na ase obi nso medical doctor wa ko school bu degrees akase e ti ya ready ba so ma kwai ma wo di nsini ebe ya ti ama be sa yare no a na je so wajine nyim yes wow ade ba ko a Africa no ade ba ko this time ebe ni pa egu wo Ghana ano ene sa de no mo medical doctors mo ya we ti ye wo ya be bebre wo a mo ngo ni ti bi nsa mo ngo no en ti bi nsa wow na mo be ka no kware akire o ma mpani ana enipa no ama o sebe ma dale ti nipa na mana ba o di nsini wo ama o di nsini ko to enwie enyini ene no bra ene ahama wo Yakopon abo ewo edi to mo no mo no ada se nipa ne yare no wo wa adwin bi wo mutum se nipa ne yare sa aba to di nsini no wo ti manu mo nyam yes enti doc mapacho sisia na edbo mozna ede press conference to go no enya
any government appointee bia on fra wo bisa wo any of the issue na raise no me dia me da wase ni se bi unya asatama wo busa me nia e se coronavirus ba me ka se be tru wisi mu aga na ha de me ka se tru wisi mu ani aye wura boso mu na ka aboda wo na be go sa bre obi anka de bia nkyere me obi anka nkyere me aba bia to san frɛ me me na Dr. Pacho maybe say that have you once also tried about approach any government bia na the MPB na catch na officially me the woman say and we are to my way we are say ketekete what TV station America was any TV station ketwa yes asema America nyina we are to nyina ti sabi ko di wa man pani kwa te the America yes and a Ghana man penny, sabi the American a bonia, one come up with the former chimney. Dada, and how about you, Dada? I didn't America, Papa dear, or man penny. No political car right by the chimney. Yes, I'm a family, I made the seven going in our pump. Oh, come on, when you could love our sweet, Emma Winyarasa. We can't be basically a slab. Be a customer, Massa. Mpenifo wa asambia omoka almost say woni me etuotu a na enyu gina chimpon mo so se bisa wow o me mitri enye sika dia na yepe obi wonu so awoka o sane da wo fo go food and grass wow what's every look 20 me Dr. Bodi de me trap water me kuma me abibidro kuma me abibidro kuma se bi mi ni wow abibidro kuma mi ko munyini oni aba nya HIV me na me ye na go mani fe ni wejam ekoye ama mi ko munya chama asase wa leka wonderful so di fo dia na munya mo ni ko ko ni ko ma so aka ko du sama sana ya ade oh so ko ni ko munya ye fa na ko ntwi bere ma to so yi no wa chama asase wa leka asase wa leka so te reje e ade ketwa Muna doctor you are being passionate. You are being passionate. So, Dr. Muna, I am passionate. So, as American, you know what you are saying, pa. What you mean? But I because me from a Bronco food and grass, me for Bronco food and grass, Massa. Ghana, 2016, I said 2016. 2016, the Ghana Health Commission for some well, Ghana Health Commission, any food and grass, any medical doctors, any ever follow, they will share with Kumasi. They share them side down with the Senate House. Senate House, they do share. We catch up food and grass for say. Now, Kupama, my great HIV, every time with them. But the Yaguma, they feel polypoly. It's a Bruno, Miss Ramon, let us say Bruno, we are going to put you on. Where did you call South Africa? No, you have more money than Sika. You have more money than Sika. Ghana Health Commission, any food and grass. Well, one of my friends, a quarter of a fossil. You must have got to me. I was answer that say, Omega Gona Tumono, Omega Gona Tumono, every summer Gona Mameno. This would be got in the Pammy and someone HIV. I don't try my good. Na efu omo jamu kwa omo fa de nipa 8 as have a triathlon efu omo jamu kwa omo fa de nipa 16 have a triathlon efu omo jamu kwa omo de nipa 32 have a triathlon kwa omo kaya mo ni ko do 200 wow 200 kwa na wanu ti yo na me na dey before so free kwa e wow omo ya test se sa ko pem nipa 44,000 Achado automatically no. Ade na won pare be. The man o pare we. We are so. O tie me. Se say we are brand here. Na wo sha kete sa na wo se pe. Na wo me enwaya na kete sa de ma wo no a. E so wo ga ma wo se e wo ba no won pe. E so wo ye dey. Ampa. Yeah. What you say? E di kwa jo ko fa wo ka. Wo. E ti kwa wo ye ni pa ka se me se kire wa. That's what I say. What was so buffum? What good is HIV? You know, when you come in into which it's the follow the best fashion. What are they going to do? What's that? It's the one that be what did the floor. The woman never did the floor. Any other job, no one can say. You wouldn't know. You won't get the question and be out the shit.
Doctor. I did this year 25 years. No one medical doctor for you. Or what did you have for you now? Gaso. Also what you say areno. Oh. What can be glass someone? And what can be glass someone also for? Well, look at Tanya Kupa, so Chakwa, who did not go for one dance, you know. No, so condemn. What Bible Nasos that you use a Habana and family. No, I won't condemn Hamando. Now, so also for now, condemn Hamandra. Won't go ahead with that. I tell you, I'm going to say, Yamena, I'm going to watch us for the America. One more Hamam. One more split of Hamam. Who put some of them and look at them and say, you're ready why in your group. You're ready who knows split of Hamam. I'm not you want to tell you about what they got. I'm not you want to cheer. What's the name? I'm going to think about. Doctor. I'm going to do it. For what we got a top media. I'm not going to say, Yagimukai. Oh, Ahamadu wa watch a veteran fire, most of it clear. Maybe Kajana Manakasa, the Bano, what the Jama, none of the citizen, Doctor, what's American or Wumpa? But because of my time in maybe a messana from a full version of the, I. You are the all right. And Doctor Anna Menina Casa, Doctor Wedi. Our herbal medicine, also the okita herbal medicine, obutumana, or the pain I say Doctor Wedi Yaw Wedi Mensa, Doctor Wedi Herbal Center, ono kaseno. One man okwan na ombaya nezenoma yenhwe na abofu ndruno yanom acher papa yehu no ho enhyehyɛ biara. Masana makɔ mensam no do anapai Nsemsem Dwumadze na ma otinyi first vice chairman our German South constituency Owura Henry Affle, popularly known as Henforo. And Osende Nana Akufo-Addo president de nsama abade yembode runa yemfama aman muna de won't keep one home another precaution measures and yensa ho na azen no ono hwema ni MC a owo krom ho oye Alhaji Abu MC municipal chief executive or no onye dem edwumai na oye Henforo vice first chairman of New Patriotic Party or Kasan with as some trophy na sama okay nyi dem oman penyin akade obiara mbo no ho ban we educate the public na so ohu de ono ni MC no onye adza oye edwuma no on sensitize adofo no kra MC ni enye na edwuma ne da minti no olkota asre de MC no onye edwuma no ombo mozena onye edwuma no papa na ano why first vice chairman of MPP onkotum atena ho na ne manfo ewuwu anade yerban etume kunkumwan nti na ore dam press conference no na oze abkasa etia mesra na yakafa nkrato kro na yaba me technicians guda warfred Mr. Henry Affle na yenyena kasa nti mreko na makadam ho maba sesiara Nsemsem Dwumadze no na erhwe ewo IDSG ATV mama dam ho na membra sesiara Dwumadze empobwaso to desert lufes lipes na de say pem works na da eboyimanoye into blanket Kingsman Classic Shoes 1 for Facebook and me product ya ebun epemi location so me agrek me no me 0247 40 39 80 with us made in Ghana from Kingsman Classic Shoes 1. Maba motua nsam no do medin kan bo amenzede oye first vice chairman owo German South constituency Mr. Henry Affle na sama okanyi de president Akufo-Addo ne hyehyɛ odze be de obiara mbo no ho ba no ohu da ne municipality chief executive no onyada oye edwuma no ente no na daminti ma agbo moza me pusu Mr. Henry Affle ne number dem menye bakasa na so mensa ankan oyem de ne phone no eduma na da network no aye bibia ohon anapa so muzin kanyin kasa da mafran CCRZ mensa ankan mesa no so mo friend oye nipa wode allegation wode atono do oye Alhaji Abu na mebisan de Alhaji Abu o mesrawara awu na ye MC
wo German South constituency ha na oye first vice chairman Owura Henry Affolzi assembly atold there owo edwuman enye enko radio station ko bodewur ensanso encheche nsem na za precaution measures a oyda ye no enka hwe mfa nkyere wo manfo na mebisa ne yero asama workanyi na woso wasam a owom onyeden dam na Owura Abu ono so odutugwa Alhaji Abu no so odutugwa o mayente na ndisama odutugwa. According to the vice chairman Mr. Henry Affol, us in there as an MC who say oh yeah public how do you call it, educating the public through the media. What you want to be to them? Okay. Now, is it true that you have not been sensitizing the citizenry on such measures? Medawase, me chifu nina. Okay. Asema ugusano. Tesane tia a German South municipality. Okay. And a first vice chairman, Henry Yao Affol. Yeah. For my statement, no. Yes, sir. Now in the first place, no, Nasema we no nanga who have wished to say, nka wo and I say nka unsa can statement, no what busana question. Or resist in his capacity as the first vice chairman of MPP in our municipality. Okay. And as his person as Yao Affol. Americans are what the opposition about how they are. Then you are asking from the perspective of the party. Sure. And the question to ask can I say, what chairman ever hefa? What other executives ever hefa? Now single-handedly, who pejasa asemno. All right. Okay. No pasema who say, sir, Yao Affol no behavior and he has been suspended. All right. As far as I know. And the end day namjidi say chairman. Ban no kurano nga all let's say. Remember the party meeting cry fra onko. Wow. And yet the edikanya why you need no ankasa or pursue the agenda. I don't know. And I wouldn't say one party in a year juma, one MC in a year juma. In Kabibikura unima, you can call the MC. Executives you call MC say, I do way for A B I will say a party in Quebec. And that has not been done. So it means they are all canon. It's a blatant lie. Okay, sir. No kwasema a woman say. Henry Yao Affol. Ono wan kasano minim dia ehanwa. Oh yes sir, ade no ke. Sadia we are by a directive for every presidency. Erane ya ba RCC ya ye de brejen e wo honom letter came. Say form public health emergency committee. Okay. Ye form no publicity no should be led by the municipal or the district director of information services. All right. We met. We took decision. And a public health committee, no, so you form a constitute. The BRO Amano. They go out on the various information centers as well as using the assembly fund. Okay. Now, what they are educating Amman for. So you shouldn't say the MP should go to the various information centers to even President Mpese is Yakurano publicly, no, or say that way. Yes. And they are doing it. Quite apart from that, the Veronica Backers, about 100 of them. Okay. Yeah, forming about 7 barriers. That way, home vantage points. I am Pesu, the Veronica Backers, and SCC Hope. I had soup, hand sanitizers, SCC Hope. Quite apart from that, your market, your base. 4 satellite markets. You major one, global market, which is Tuesday market. Okay. The star and near Veronica market near the Adiaco baby. You were 3 border posts. Pam break room, Pam safe room, Zera. The very day no announcement he buy not Veronica market, no my me as MC. I call somebody. That money 20. I money 20 pieces of Veronica bucket. And a man mkope captain the money stand no. At the count. Son, I may call Daleta say. For winning yet you know Monko just ask him someone check before I come. Now I did it at my own cost. Wow. Wasn't. And Tuesday market and also last week. Me and Casane me Jim Bibi and I come police car. And the yin I call market local space according to ethics no I am social distance and no. Okay. Me am a be a
ye be I guess a quack open market, nay a map out demarcations or not. Into your daughter, you can move outside your line. Okay. Ah, you go to China market today. We are doing it. Okay, so Mr. Henry Afro, some of the mere allegation now, or told. Oh, sir, who says if it is true, and the other constituency executives should have been included. Sure. If one on down, one single-handedly. So the question is, are there other executive chairman or may chairman or who is here or town? Other executives know. You, this man, go out on radio station and then insult the chairman and then the executives. Oh, what? Okay. And that is what you are doing. And you, because I MC, President did directive, but when you saw I'm president, what do I want to do? Sure. But, and Bachop, Mami Sambisawi, says, President Alefte, the band on the, how is the situation at your area now? President elected a ban, lockdown on sure. Now, we were not in lockdown. Okay. And the fact they say, left in Chile, the IAM, ye big guy, ye border, I am mountain to we will continue to monitor it. Wow, Bahu Biano, say a check. What the can remember, ye no see my show, free do not allow you to enter. Okay. Ye penalties no Nippon, you didn't say, free, who community. Okay. We be back to your all right. Alaja, we to Maya, Amaya by 8 o'clock, not all drinking bars and them drinking sports near close to wonderful. That is a good step. That is a good step, sir. MC for German South constituency. Okay. Muguda mrefrefre chairman, vice chairman Henry. Inti se ite kasana MC Alhaji Abu Nasam yede no. Oye first vice chairman Mr. Henry ayer kanasami na rempono. Oyaza wa suspending. Inti chairman ayedan cheba na obede na oba lift. Na obendan na se bibi dem oye part aza nyimpa krotin na okate na wono oye press conference. Ni secretary nka ho. Na yi nka ho na yisu nka ho ni mu anam sanso besa nde Alhaji Abu Mr. Say ara no mate de tema ayresafo no bi ai wona wohwe ai no nurses na doctors na wose wonya nche edwuma no what work akra na woso wompeso do ehon obe ne bode kakri eho edwuma yefon anade adatsere na doctor fo no so nurse fo no so wona edwuma otseden asama no so okan ma ina yatibini ma yenkote na asama ono so okan. And the person minya story be concerning Tema hospital from one wasn't the nurses and doctors in the be when you mano on shada ye into believe a post concerning your health workers in your municipality no one Jumayena one in something. Let me say semi head director Jumaye very excellent. Wonderful. You were one a municipal hospital, but it's a private one, a Catholic hospital, St. Mary's Hospital. They are doing wonderful job. Medical director or Dr. Chumisi, very good work. Wow. In fact, for the one polyclinic, in fact, chip compounds, there were about 22. Wow, wonderful. 22, you know, I finish you with Veronica Bacchus, made the hand sanitizers, made the way I did it through the health director. Mamma on that. Yeah, Sanswa identified Robusinia High School, one of the best sick days I ever in Ghana. Yakoho no moya ne headmaster kasa wo de fa maya yakoto to ni ma ibi nya de ko ya finish wo ha kono no be quarantine center in case they suspect you be say oh yeah then we keep the person there. That one is there. The Mercy Hospital so yakoho baby no mo here equipment a mo de be finish ho say in case say say hold will be ho no that we have done. Okay sir. Enti ho de me help director here Juma pa. The man is very hard working. Okay. Or the I do Christian I do. All right. Doctor, Alaja Bu, when the medals papa there and the pay and you can say, did you such imagine na afro na? Yeah, me sure me that. For ideas GHTV nana eguda erehwe no nembom
impanyifo se mama wa so nte de ebia na pede ebo wedwuma bi ne hu dawur anade e wonsam bia e pede e ya ideas GATV be friend was 0208 996382 mamanda mo hu na mka fa maboafo nkrato na mambra mamba fa the next set of stories no mafam bro na yentum yensoro. Welcome to Kingsman Classic Shiswan in Ghana. Jumaiza idin we aya mpobwa. Mpobwa so to desert, loafers, slippers na de. Say pemu works na da ebo Emmanuel yo into bracket Kingsman Classic Shiswan for Facebook and me product ya ibun e pemu location so me wa agrek. Me no me 0247 40 39 80 with us made in Ghana from Kingsman Classic Shiswan. Yada Kingsman Classic Shoes ase papa the man na maboafo no bi so nye idea creation ye edwumaku a ideas creation oye edwumaku a wo efiekuma takrade VIP junction one we typing printing bibi biara often show business no hono eba ideas obeya ma wotwam fonyin epekrama na hey wo ma obi ma hey epekrama rekotwa budwumezi bi ni nara eba ideas creations obema obi na is a year 0208996382 0208996382 Nsemsem Dwumadze na matnado maze ama munia ama buediwa ne papa aka baby nti wetene na chiri kakra na wekopue mu watakwa ama bebe wo bia no mesena nyame onhya wozen anye ebusuafo nyin wo maame no nyina wonhya zen na chichiwore na nyankopon na onyimze oye na oyema nemba efi yerekwa nsam no da mama atase de mehye Dwumadze na asen nkaiba bizinkan anada nsama bizinkan maze bro onye yanema na panyin no ho no azisama o de brain endeda enna ata waba COVID-19 maze bro mu wie no mo mozenara enna makafa another story a oye datrinya wofra no ya bwedi mensa na asama oreka de okita herbal medicine a obotum na ode asa COVID-19 na why press conference in pen ibasa na ncho toto srede aban nyini mpanyimfo another datrefo mpanyimfo baba na waba abos friend na nche wadi ne duru no ode akasa COVID-19 no na nka onka gisika ya owia wona nka se we hu de sabie wetum na why de ne wasa yerba na transfer kan wasa nia onyim itruto no na wonyim dia akyerempama ano nti no nka wo ba no kwana monye ano so makafa da mensam na mezebro na wie makafa asam kura oye MC owo German South constituency Alhaji Abu na oye the first vice chairman Mr. Henry Afulze atono there onye na edwuma no so makafa nsama okan no mezebro nti samro komenyima nsama oto adoso onunyi oye edwumaku school a wofan Rainbow Montessori International School owo nsayem e Western Region ha na school yi penyina school yi oye neza ye Mr. Ransford Kwedu papei ina danu fida oye ebobo sumi ne da otodo dwesan mfemebien na eduonu no wotakwa nsayem won obo mozenara de kwana obofado na waboa ma yerbe akofomi okacheche nzama bi ozema ne manfo nzama papei zekwaye Veronica Buckety 10 du sinka wo wansan ho egum no so du o the bucket stand o the kan ho du na o the detergent ana semina na nzama ahoro so o the yeden o the kan ho o sende kona obotum afado na o the abo ne manfa anyede obotum na wacheche dam nzambe na o the amahon na ne hihye mu no opanyini hu de o de otum na Ote Dwumadze bo na manfo senti de Rainbow Montessori International School mbane bi wofi nti odo otum na ote Dwumadze bo na wanye na dam wampa ho nti ote bibiara odekesi oye oman hina owo nsayem traditional area nana kwamna adade ninsem na kwamna adade nara otum fa kwana obotum na wache mane manfo inara wenye bi senti ne ono na oye krura na abra oze nzamare mohono na Mr. Ransford Kwedu nara onyi ho nembom ne nua a wofra no owura Samuel Kwedu na na oho a oje nzambe na oze nzame oze ma nana
kwamana adade ewo ne brother Rasford Kwedu nizinim na abra or hand over no asama okanyi dem ne brother na oye director oye Mr. Rasford Kwedu no odai na also day no ohun day wolman instructions there ombo mozen na onye bibia otedam na onfama ne man owura Samuel Kwedu a okasa ezema ne nua Rasford Kwedu owura Samuel Kwedu a okasa ma ne nua Rasford Kwedu director of Rainbow Montessori International School Kasan nasama okanyi wama yenti na yembra nananom na seven paying say yigina ha in the name of Rainbow Montessori International School say yigina ha so yigina ha for that name but that din so then ya dwedwe osi ba ko for na battery nti say nia ekoso hina ye say Rainbow director our friend Mr. Ransford Kwedu say that sorry that kra homache nsem hina ne say wada so da kakra na da ye no so no say ope bibi kakra de mane man esan say omo ahye ne da yem say so no tumi ye unfortunate o kan no me kra no man shada amfa we kakra me ye we kakra nti eche no san frame ka chem say no still enkrofo hunting say so tumi ye den or the side ne bre ne man nti yetu hu na mon kakra yetu hu na mon no say so fa ba bia yetumi ye de ahoboa e de aba bedru ni ye ma nana kwamna adade the second owo takwa insayem ote ni na chi no say nyoma na oye Rainbow Montessori International School director Mr. Ransford Kwedu osuma ende yemra na yemfambre insayem community say nyoma na ewa ha no ideas GHTV no ho asam aranyen enteno nkomono ni na abra owura Samuel Kwedu jina ne brother Rasford Kwedu na nim na oza nzama ma na kwamna adade no na je nzaman ose menyi age dododo the Rainbow Montessori International School ni management wutum na wabaye aza otedam waze ama nsayem mano orkasa na dam na kwamna adade the second otodo bin okay no the kind ntia etifo ne medishia no waye no in fact me na mempen for ye ho adwiri yi e say na ye nan so dai say saade we betimi pie nso ayemam sa district bia ye ne di ahemfo no mo binum ye one day na ne waye amanye ndie ne beka se nyame nhira no nko so ya ne kase ade ode ba ye die em so obro ye na entiase so se ye kase ye nsoma na se ye kura ponye efe ye som akomapam na ya hwe so ya bo ho ban ema wache ama se oba no be hwe na so de bi ka ho man kura na se ya ne de ma twedi amponyame em se afotuka krede ma nso ayeman ne Ghana fo nyina se ya ren die yigina ya kase aman mu ayenso ayeman ne bi ma ha enso ne yete wo ewiasa fa na hina mu no oyezen de ma ye hinara se yare no se ne wo bo hu dewuro no oyehu kese so ama ni en hye won se obi a wo fro ne nsa den de hinara on kata won hwena no se ama se obi bo wa no obi kasa onye den ombusa ni pa no so ma yare no onkonkonye bi na yema ya omode amaye ema mu ni na so ma ye ni nko ho ni yenhwe ni yi ama nkola mfe ndi agro so anso nye den ense no ebiso ye ka ehwe yema ogue ni ye ka ne bo a ye ka kese se papa me na ya se bi wo ho a na so di abeka ye ho ko se mai ne so no ni asema awo no damna nana kwamna adade otodo ebien nso aye man hin okasai nana kodo kasai nana kasa no okodo na ohye oye mpenyufa wogina owura Ransford na nim na woze nzaman kama no de obohwe na wache no kondo na sanso hye bode bibi biara wo use no obobo mozen na we use papa na oltu ne manfo no de oltu won fofo de nzama na woza aba no won som yei na won hwe ne yei ama wacher na sanso bo mpad ma owura Ransford Kwedu de yakopon tunu nkum na ma na hozen ama
wetum na waye fofor oze amon another wetum na wabaye peas aka ho nana nsama odo tuodo no okan do tuodo nti dem na okay say dem abro na amnyo kase ya so na Rainbow Montessori International School one administrator and also on a superintendent of the school Ora Elijah Kings William Nana Asante Konto Onyere kasa no okasai na obonara ne director na about them director aye bibia otsedam na COVID-19 answer na obaba numpon ono wotum wohwe na wototo wo school ma omamafoma na wokate na fie na wotum na wotum na wabo wo ho ban na sei sara menyo kase su no wori ye damadi another ana ne boss wo bua na waye damadi wo da aboa nso ye ma no ama wotum ahoro won sa ho na yereba no and spread senti de won school mafoma no biso wo omanim se oye dama na wo chede wa abua ye nyinara wo mehwe owura Elijah so na sama okay na yembre sei sara yo ejameda wase na madam ahwefo so amu ideas TV mu nyina ase so wo bi say bia enye kore yatoto school mu yenko school but ye nyina ye nim potential yatoto school ni mu no ye COVID-19 ya ayesto pandemic ya ebia asuro no ono hunti na yenko school na yen Rainbow Montessori International School ye de ne sese yenko school a yenkwada wo fie na yenkwada ya wo fie se yambo mode ampa akwan bi so na yambo mo ban ya sankwada ya kura nso batumi akofa yare ni bi na de abrɛ do ye oye nyoma bebree we krom hia no bo mode ade adwene ban se in that case yemfa what do you call it washing stands sania carbon say ye wo huri ye ta huri yensa hunto yemfa washing stands na yembo mode amfa mbra na yembo mode ya de sa adwene ba ye kriti ye tumi atoto sa washing stands and it nyoma keka ho back soaps, hand sanitizers, and then the tissues, as far as dustbins, in order for community news to make use of. They are preventing from this coronavirus here a higher. Ura Kuntoso, okay, woho. Na masaso menyin kase. The Ura Kunto. Yerbe bobo azewo. Nsayem hey. Even safety measures. Ana what to akwanim another the behavior of people are wo ha no so not then na nasama okay anyi dem education no hu the owofum oye wo cheche en kwana wo won sa ho no owofum marankasa me yokese abram koduru nsaye mwa me hyem nose mask muduru hara na mkofo sasa wotwe wo ho dama am mom na menye bi a mezerba eden mezerba san ho no che the education no owofum nti owura Elijah Kontoso nasama no so okay or the far precaution measures no only so I am hano sani make no I say 1 or 2 yabo modern abodewro the education and advocacy are concerning COVID-19 I'm say yeah remote areas and I say ye beefim yes say ye shemudin and one of the areas is at Nsayem you who say omo ha all right they know there's something like that but as to the procedures to abstract themselves from it prevention ayana e difficult kakra nti ye bomodin ye Rainbow ye ba ya hyase ye bomodin ye nkwada ye educate ma public ye educate ya ko any amanfo akakasa even the way amu pie ni ade ni ye nkwada ni ade ni ye guso and yet the perfect but I tell you we have to we still have to just make the impact and then beef the impact at least conscientize the community all around. Not only here, but other remote areas are hear more of this because for all you know, people feel say sabi young community, people feel say COVID-19 be ani ho. Say sabi mask ya ushe. Omo ya mask ni na washa da ya this anyo man abasha. Ebinu to make us answer. So you realize that the layman's understanding to the whole thing a big challenge, which we are all trying bit by bit. Mr. Kontoso Minyize Inina Maze Ashma Anyabi Asheno or Rainbow Montessori International School Administrator and Sergeant Papa Pakro Merkelda Ideas GHTV na Nsemsem Dwumadze Munia ama Bwediwa na Otenado na ne papa aka baby and ozana bobokiti another wa kan chinegu waya nyameze ntino ama Bwediwa watakwa ne dem na mresha ne maami na ne nwanom nyina nkran de one chichi warre inti se ehu ama Bwediwa da pani ya another ochina na mara so mabe ye bibiara mezamanama waya wonka na nkaibo obi mama waso ate
Nembom ye good years in command be say Owura Konto administrator of Rainbow Montessori International School ye ro say some of me wo fie wo ye dan na wo sua ade no se dam na won wo ye hwa sama papi okay. And I thank my director so much, Mr. Ransford Kwedu. Oye bia oye intellectual oye just genius. To me perceive it will surprise you, and son president Nabaka say you close it down. Nah, you close it that. You close it on Saturday before even the declaration on Sunday evening on Monday no. I dare say. Into who say oye bia to me share a cocaine. And when who say no, side ya ebeboa. Into yes sir. And son yes no po yesanso educate yen kwada no as to how they can watch their hand they can prevent. We buy a school akwada bia nim say me share plate with you. I don't share close distance with you. I don't share spoons with you. I have my hand sanitizer. I have my tissue in my bag. I have my cutlery bag of which I keep safe certain things. You get the point now. You can't just imagine this community now akwada it was our principle now. It means we have, and that is exactly what we are trying to do here. Mfonina ehwe Owura Konto na asam na motin de abra ye hwehwe wode nzaman ma na nakobna adade pe na nakobna adade so ozenzaman share assembly member owo Akudwa electoral area nensa honorable David Atukumjan anu na owo grassroots na no so oho bi de ono omsom na ongbọ mozen cheche nzamano na bibiara ye fine na ma oya ahomaka nye de za ozi kanara yidi see ahimfie nara nanyim ho na honorable David Atukumjan oye assembly member wo Akudwa electoral area na area ho na owo nsuta hon ono ozi nkan ho nsa ho na ono so onye adofo ne bi nipa kro so wo ho nsa ho ono na mfonyina otwa gudu sese ara no nti Veronica bucket na osi wo ma wa ho nsa ho assembly man na ho nsa ho na omanmu kro so na no so ho nsa ho no nsa ho no wia watu tissue or the papa nsa no ho fefefew na owia wetia das binodo azesoro nkwa awoma Royal Rainbow Montessori International School for waya ya oyem ahomkanye dem das bina was ka chain no dem bra was yerban another mboaban otum wotsi adon a watcha nti papa ne nyansan mun owura Ransford ne nyansan mun obo mozna da das binu ofaza wotie do a na das binara we boy nti onye wonsa na ezere den ezere kona eze akaye biara ma wa yeye na menye owura ato kwamna David Kumjan honorable assembly member owo electoral area wo Akudwa electoral area menye kasan na sama okanyi de oda Rainbow Montessori International School mpanyifo no ase papa na wetum na waye damazi minister another MP ezinkan abayebi nembum adza oye Owura Ransford Kwedu onyine dom waye no nenwa aso papa dam ni ansama papai okay nsoi ha no ozikan no MP edinkan abayebi yenua baba akon watakwa ono so waba abayebi na nana nkasa nso odibi esisi ikromu oye nana adade out kwamena otoso ebien nara waye bi na ikro no so nti enya bia nya isi ano America say yan main market a wo kroma ha ibi ni ho nti saa bia no yenya mienu anase ba sa kra ho a oboboa yan community center enim ohon so edom ho pa ono so ba ko no osuo ba ko no osuama no onso yenya ba ko ka ho a yakọ bebi ti de Atakrom area ono so ohon ye Zongo electoral area ni na wo nso emu kroma ha ohon so saa bia no wonya bia obeyeye ye wo brono ahoro a se saa ndemi wode ba ebotum de bebi asisi a edom tum onye he night market mpa ho pa ono so ibi ni ho nje ho so ye de bisiwa ebotum aboa Iyi assembly member Owura honorable opinion myself honorable David Atukumjan Akudwa electoral area owo nsayem ono na asem okay na me send yero eyi ekwahwe party funa acheza amohona na da kacha mebusuafo ana da ebe nkwan na ebe fado ache bibi send na mper na oze ne nsama owo so odotugwa ye hweze okay za ozikan amaka achire Montessori school peyin na oda no ne se ozikan no mesre nyame hira de ma no
nyame bambo ene nyame ogye enye ne sonko senti ni se oba nsoye mu kuro ma ha no waye die bebre enka se ye ka odi school bobo aze no che se za waye no paninu aye no yentum yanka ti de ye kan ne se onkosare ye na nsoye manso ya ta ne chi ya de yampaibo na yan adwin na ta ne chi za okita bia no ewurade ma enye yi. David Atukum Jan bebia wo bia michia da mara na muso michia nana kwamena adade a otodo ebien nso ayem Paramount Chief nana yeba na yabesraw na yabepe asase kakra yesisi ideas ni bi wo nso ayem homa bibiara why fine michia Mr. Konto so bebia wo bia na Mr. Konto yakwa nsam no do a ideas GATV Nsemsem Dwumadze na rehwen na yefi ahemfie wona oye honorable Jan Akasewen. The next destination yete nzame yete kopo eho ye oye nswayem station gom ho eho na yete nzame kroso yete kopori na yene koduru ho no enije sama opo eho no kire de Rainbow Montessori International School wa ye bi papa na yene koduru won nsama yete wo mame fo na anyen mama makọ Rainbow no kire nwa na wo atwani mi papa de won so obenya Veronica Bucket bi na was awofo won san ho na so na bi ye den omba nti bu koduru ho no ehwemfoni na odo wa ase a ehu de ye maame no ho nanwa agye papa wonanwa agye nsembo na worbo mama makọ Rainbow nti ono nyisan njisama okopoemu ewo ho ehwemfoni na orutwagu na mo wo nswayem station market yen maame no ho nanwa agye papa na da minti mo bom mozena na menye he maame no binum menye hon zizi nkombo na bebisa hon za wokan na ansa na no igom ho ye do mente asama yen maame no wokan tebia wokan no pa awia nwimbi wokan wose yen fo semina bia yen fa hokro yen sa ho ni awia yen pepa yen sa ho se ye bo wa se go hanki wo ho yen fa nso ya no se hanki so ne ho ana se ye be yesu a so ye ho se yen fa nso ya hwene se de be ye bi ben ya se yale ne bi wo ho ye den onka ka ho awahwe na nzama no onkasai ana onkayo na mami bom amenzede nzamara na ya aza won wo hie bi obiara ambrɛ ho bi wɔkyecha wɔnkasa wɔn ho na owura Ransford Kwedu nyi nenuanom nyi naboafo wetum na wabaye wɔn mboa ti sɛ dem mboa ɔte dem waba we som ye na wɔboa na wahwɛ da azen wɔbɔhwɛ ne ye ɔrenyew obiara mfa ne nsanka wo stores wo ho a wopona wodi besi ho na wa lock nma bibiara aye fine wodi besi ho na wa lock nma bibiara aye fine eyi ya nsama yene maame oye ogom oba ahimba no okan na oze to yene do yente yene nsama yene maame a owo ogom ho oba ahima okan oze to ye maame wo yente Poche ninja yen Veronica Bucket ni bi because egom ha osi yen bi wa chiche ni na amakrom fo so egom ha nkotin we yen bi unsurprisingly na ehun se Rainbow fo wodi bi ama he nti se yen age papa wa ama ya krupo wa ama ya bien de yen fa hohore yen sa ho yen fa ntone ya de we che se yen hu hia ho papa wa ama virus no ayede onche nti nyame hira hon papa no nkoso nye adoye sa ne nyame nkoso ala on hira hon ankasa no onye mo chensa emma ebia anya yenkoten adumu amia oye Queen Mother wo gom ho yen maame Mrs. ame izine escape mkakra mama mbozina menya asam wo ho yen maame no so nsama ozo tugwanyin mesana menyi gom fumbe sa afunu bikasai wo wan nhyehyaya wariye another enija wa ba wan abrabom oye fide mayente asama ya maame so okay afuto abelba ma Honda bucket no
Although be a sheni di my na yapon wo hu mosima ye be hang bucket ne de kwesiwa ye fancy basabasa mo bia onkofa eyi especially tissue no na samina no o say ye hwani ye ama obi oba so bo ho ne sa ho afa akọ nti obi a say nani ko bucket na wode ama ye hu because watch ne ye bi rainbow ni man ke ye bi na na rainbow da ama ya de bi o de ama ye bi a obi a ba hwa we ni pa ba kofo no be hwe nti ye de na ase na afutuo so ye de ma ho news Mary Rainbow Montessori International School one donation no ora Ransford Kwedu anye waboafo ina nyamisha one ukutum deliver 10 Veronica buckets 10 dustbin 10 liquid soap 10 tissue 10 bucket stand owa hozen papa nti mususu de nso ayemfo obohwe na wa hwene yema aye fine ochana na pa menye msayem assemblyman oye akudwa assemblyman no menyine bakasa na mebisa nde sesia no nzama no wode benefit fida bisi ende ne participation to den nkofo horo wansa ho anade nkofo ato wana adwum de oh yento ye na adwum na yerba na mpo onfi bebi ala mbe in other news no mukopue mo hona na medzema so to fom anade oyem de munua amaboduwa da pena wabese no kwan onyimzi nkomo bi ana aka asem bi kire dem oye abrente bi onanam nso ayem ho na waye na adwene dem onu nkuto na wa ko school wo manyim onu nkuto no nyima achechero nti wo ma no pen dala na wakata na Facebook wo na wa kire waze biara na ra ope na oze aboto ne dem nti abra ansa na oman panyimpo baka da won to school mu na ura Rasford Kwedu onye ne administrator ura konto wanyansem mu wadinkan wa mamofo akata na fie ndada adampon ono abofran ka kire to Facebook the two platform do there Rainbow Montessori International School mofo manaze oman panyina aka sadama obiara nko school no school mpanyinfo ama mofo man woda ho yere ne woko school na o chedo oye allegation na no oye dzen ne da minti mpanyinfo fa apon a na no so da afa apa mpanyinfo fa ananya na so da afa boka nti amabodu oye dam story na nyame na adomara fida oye 17th of April 2020 ya yekope ma yerekafa imfonyinni nsamsam a was a catch check Veronica buckets in Honzaman. And a Yankopon Admara, Aban Nensa can't damn a Brenton. Intina Aban Nensa Akana, or what police station, or yet in Sayem District Police Station. Idea CV bomb wasn't there, Yanina Bacasa. Not Otna counterback. Mazamakan Coho, na in Bremuno, set Richard Nimpebi, another Nimpebi interview. A bisabis and Anno Zasamna, Infonin woman, and Brad Kuton on my quan. De ibotum na etwa nyipa no man ho kwana ibotum etwen wa man ho kwana nkotum etwen ye nadwuman de me na ote nta brente ne friend lawyer nyi man lawyer nyi ma yeta ase de ye nkotum na ye etwen mfonyini biara nembom aban nsa akanen misaka administrator and then administrator other school yi ano oye owura konto Mr Kinsley konto na menyine kasa bisa na oye wura the master me osi sesiaron asam no wekese dan na obona tofa ozimam ma yenko nkete owura konto na asama okay young man a friend Kofi Adomble blay ekotwa ntro eto Rainbow so say yen yekosko aban say yekosko only fact bia okọ track as of videos na dey up till now on to me provide video nti and then pay ohana police for ensakoso no ekotwe ne counter back because only fact bia ewo whatever. And only me by these days, no want to me use social media and Kasembia now on Scott for and yefat. Yes. So he was traced. We had a copy of whatever he wrote there, and then how purported lies he insinuated in that platform. In my later Nangasa who say we can't throw near idea so Johnny Fihuni idea. In fact, yes, started say hunting last 3 days. It was just this morning that we got him. Representing I don't know Phyllis and so I am mine, ya ne be no more ajum sabi ebie kakra into what to me akabibia, but that is not how we do things. At the moment, we can say case no police for answer almost aka abrentiwano or police amara. I think after whatever it is, yeah, better in your police leader we have to process to court and that kind of stuff. That is it. To onyema kan fa dam aspect no ho achena anapa yetena egoma mafra owura konto so na menyin adwetwe nko momfa nkaibo kor na membra sesiara
ma boafo nkrato na membra sesiara. Welcome to Kingsman Classic Shiswan in Ghana. Dwumadze edin we aye mpobwa. Mpobwa sort ye desert, loafers, slippers na de. Say pem works na da eboyimano yo into bracket Kingsman Classic Shiswan for Facebook and me product ya ebun pem location so me wa agrek. Me no me 0247 40 39 80 with us made in Ghana from Kingsman Classic Shiswan. Kingsman Classic Shoes. Kingsman Classic Shoes. Ana yehwen ne advert no. The man that was so edwuma bi na epede ebo hu dawura. Ebotum na a ye ne dam wo Ideas GHTV. Number is 0208 996382. Ono na ebafre Ideas CEO Bosu of the Bosu Matthias Damwa Tufuru. Say baby will be ano executive producer in Chekasi on common. And I pay Merkay will be there in Nsemsem Dwumadze and na Asian another Asian na nipa ozi dem Dwumadze ho chiame and the otne gum na ozi Dwumadze bro honoranye ama bwedua na ama bwedua oyem there fidei fida ahanamache na ne papa oda ni nyimfado oda ne benkumudo mesra facham oda ne benkumudo another ozinan bobokita waka nchinegu enti no sisi amikose amabodu anyi takwaza ha bebiara owotakwa na orboa na ebusuafo nyi ma minimi na wahwe na wakata ne papa na chi kra efi yeso ye Dwumadze no da ma menka uma taase de ye hyasen nsama ye hyase binyi de oman panyin na adodankwa akofado akasa ze sesiara hen oman yimu situation ye womu no oze abotugwana oma ye taase de CCR no wa lift band no nto bi botu mefita kraze akonkra no bitu mefinkra na abata kraze nembom Carl nwana wofo Carl anade edwumoku wo hwe car fun wo hwe car fumun wo hwe na wa ahyehye ne tede most ma CCR wo hye no ti taxa nipa ebien we chiri na nipa kro front na so two yen for there World Health Organization was right there. So you use nose masks na obo boy hen pa. Nti yembo moze na yereko outsider. But you use nose masks no na yezako. Nembom wa kire yen de. Nipa dodo wa test one 68,591. Total negative 67,549 no chede asampapa. Total positive since I do 1,042. Nipa won ho ato one. Recovered 99. The marana total debt once we won so why akron in some bills are Mr. Brownie that's rinya wa friend Dr. Yabwedu Mensa Dr. Yabwedi Mensa Nensama orka de owo ebibindura obotum na ozasa COVID-19 na why press conference mpen beye ibasa na so abani panyifu biara won kasa no ho na no susunyi de se ohu de se wo man kwan masa obaye eduru na oya na why de waje dam health for na another doctor for na wo school no medical doctors no n'edwuma ye na medical doctors no de won pede obaji mu na nyiminyam ntina wall condition na embribi mpo nyame domama otum na oze ne ne ndubanduba ne bi ode se yerba ma nyimpa no ho ton HIV ma ohene bi mpo aman asase wo Kumasi ho baby one plot wo ho nti dem na owura Dr. Yabwedi Mensa so odotugo also we be dura obotum na dasa yereba the man mo bem ko German South District e wo so mo kopem ho no mo otenye dem MPP first vice chairman or first vice chairman wo fan owura Afol owura Henry Afol ono so na asama okan nye dem MC yawo krom ho oye yewura Alhaji Abu onye edwuma Alhaji Abu onye edwuma kwa nembo mo mo zana nka mo pusu ahoman also onye edwuma wo COVID-19 de on church na ndofo no anada ne mamfo mu na wo ho no na wontum na won hu kwana wo bafado na how would you call it we take the precautionary measures no into consideration into no okatina radio station be another press conference na okay ne dem na me yedem friend Owura Henry na me na kasa na so anapa na mo friend musakan na ewiabri ya na mre ye edwumezi no opusu na mensa anka na matrofo no mensa kana maje no so na ndu sam na meze aba ne dem so ma fra Abubakar oye MC for German South mo kan asema papa rekan onyim na edwuma na ze oyaza oye edwuma na papa mensa ne bi o de ye ro na say sare no
wo umpatem wo no nurse fo na adatere fo hu na adwuma ye otedan no bo maame kro bi na abado o se Dr. Twumesi nye maame kro bi a wo bo hu boze ne papa into German South District adatere ni a nurse fo wo nyina one MC Alhaji Abubakar Sinde all da one as papa na adwuma wore ye ne ze adwuma wore ye ne ze dabi wal bo hard papa na mu wie ni mensama mo zibo wie no nyen Rainbow Montessori International School Director ana papa otu school ye ne za ekọ nsayem ni ekwata ko ho nyina school papa kra waka oho onyin dem school no owura Ransford Kwedu na adoya okaye o the 10 Veronica buckets 10 bucket stands detergent na other items o the kama ne community nembom ozikesi ne manhen na kwamana adade ni nsem ma okache ezema ne man no na kwamana adade so no second zaman na no so odane ozema assemblyman oye owura Jan the Jan so ontum mbomazana onkecha okache ma bibiara oya asomdwe na the last of the story amezebro no onye abrenta ono na mnsayem wo na nankasa oreka nsam bia ope na sesiara no Rainbow Montessori International School nsa akan na wonyen akotwe aban no kukum asat ifide nze na what wo pebi na wa amane bail na we wia wa hwe nsam no bebia we koduru ochina mezimenwa bezi nsam lechi na mezi Rainbow Montessori International School nsam no so a oho no so mezi abro yero sor akwaza ma nkaibon abadanyin dem o man panyins na want to ba ni narem asoro aso no yenya nkwa asoro no eyi no so yenya yenko eyi no nti asofo na wa start there wo jeje tight no wo eyi no social media no won kwado nyanya mi hwe ho no nya wona akese de asoro mba no so ogu fie no won so ntua mfa mo hon na wunzi ma bibiara on ye fine ochina anapa ye baba na yezedwumezi no abote odo ochina ye baba afa sanitation mu kakra efa efekuma south ho a oyem de ibinum hwan manhole away ni na no wa papai onam gatem nti bad scent is emanating from the gutters nti enam ho a enya hwene kra na ayeyi ohoro wonsan ho use sanitizer use nose mask na bibiara abayen obeyeye anapan mensama mezebro no makada no pochira we mesende wana watwen iraze nyim no iraze yakopon omomo wan ntaba na wozibutu do okwar na wobanante wona no rempem boda iraze yakopon besha wonezan omoyenso iraze no mu na bibiara obeyeye wo from kojo azanyame beye dodona from matayas kujo azamebe nana onyuma abore fozikan odomankoma alampamu nana omoyo kuma kombeze awo na ebusuafo se eya akwadura mensa aka garingo aka chechrenyi aka azina nso nyameye aka wiazimu enyansafo ina sabe hwane yerefo na ayerefo wo wiazi ina so hwane nyansanyi ahaye ideas GHTV Nsemsem Dwumadze na metena amaboduwa na nem na mezebro amaboduwa shezen enyi webusuafo ina incheka snara mezema Ishmael Hammond player of Elmina Sharks nda ya wo happy birthday nda ya wo birthday nda ya wo happy birthday nti celebrate wo birthday no ono na one player obi sende wakacha na happy birthday no so send the same to you to say happy birthday ya also the same to me ya no so no ho asaman Ishmael ebi share ofima bibiara refan aha ya ideas GATV ncheka senkoma Bra Asset Studios focus na ma munua kwesi executive producer Matthias Damwa Tofu nyameche michio damara Trozi chosen abu nwinara michon bebia wo biara ahaya ideas GATV continue sharing liking subscribing to our page na yeze nsam p na yeze bro enyimri obono no ma share na yemfa srubi no so yefram bro madawase the enyaber na hwedwumezi nyame yokese God bless my homeland Ghana bye bye.